jadi hula-hula nami rodoh kami mulai dusun yang pemuna mabuan patidihon tudu-tudu di sipanganon tu hamura jadi hula-hula nami ima dinatakas paduhon nak kening anak marungan nami ima helamudo guru-guna didikior Raja Baron huwag kami tudu-tudu di sipanganon tuk songoni pion hamura jadi hula nami saluna makohong nasir Muhammad hamuna dono nabi song hatani na dua-dua siti disi opamay na walang-walang pangarahuna tuk songoni penuay na buyo pa itong pahami tuloy-tuloy na pangalat ng brother ni Ron namin tumatama na nga nagday paso-paso na buti mga katulang doho na ito niya ilah jiroh nami tulang margoda sawit di naong mancalo paso-paso pabagasan parong sarapay ko sa dewata mahigit na pasuna di dewan goro pos rohanan unang holong nomor 2 di beko tubere nami udah holong nomor 5 na isitoto sa debatam namang raut holong di hamuna 2 di nama dalani rumah tangga dek baru alang di ilas nirohanan mereka tulang hubung kami donison di asli 3 paso di paso ko sa debatam hamuna sarapay Kisah ada video dengan ngadek kisah begini. Ina kita lalu suri bata. Orang muna nak orang penting. Muna hamu kilono. Hamu tu malah tu musik kor tu mana tu. Oh tak bisa. asa pamurna mati baik dia harus orang gohi kalau me buris pasti apa nih horas pamurna erek kita konek ramanto pas mahami sudah pakai paham asal orang dong nak batua ditinggal di rumah dari huruf di rumah kalau di susah dia semangat time itu hamu cuma mantan nomor 2 di Batama manggohi ragam di pas-pas udah butina betul kami bicara horas cuma orang-orang para hukum kalau sebenarnya bena batu bagian guru kelas mana 2015 mana jadi benar itu betul betul Salam siap. ya udah dia mau mak ke tulang kami